Dive Irak Rezeli kompaniyen me umafen kurdan bigire. Çarşem, 21 Gulan Supenç ve devletin yekbuyi Mark Rubio got, me amaje biveke kir ku nezikatiya me yali hember Irak'e otonomiya kurdan livi parçeiye, u redide ve jandina aboriye kure bidevan kusve ve gerinin u biser bikevin. Uy got rayedaren Iraki, daxsoza xweji bo pevendiyen baştir u neziktir bi Amerikare diyar kirin. Me diyarkir ku prensiba sereke jiboveyeke rezgirtina ji kompaniyen meyen li Irake kardikin u rezgirtina ji otonomiya gele kurde. Vezire karenderve Amerikaye Marco Rubio. Xala sereke ya nezikatiya meyali hemberi Irake, otonomiya kurdan alivi velatiye. Ligori nuçe gehaniya vezareta karenderve Amerikaye. Kefsweşiya swe bire keftina bazirganiye ya Herema Kurdistane bir şirketin Amerikire ragihand, u got, rekeftin de hilberina gazeli Irak'e firehtir bike. Vezareta çavkaniyen swezaiye Herema Kurdistane, bi tu kompanyayin Amerika'ya re tu peymanen enerjiye imze kiribun. Vezareta karen derveye Amerika'yı derbare imze kirina peymanan liserseha ve swe yese dahsuyaniyek belavkir. Vezareta karen derveye Amerika'yı got, em kefsweşin ku dibinin pevendiyen bazirgani, yendinav bera Amerika u Herema Kurdistane'de bi imze kirina rekeftinan bir şirketin Amerikire berfirehtibin. Vezareta karen derveye Amerika'yı her viha got, ev cure hevkari hilbrine gazeli Irak'e şurt bike, şu devine her